Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu rumput lom hai. Dengan apa leutnya? Ya, kamu rumput dengan video. Ya, ban le. Jadi akun Robert Rinaldi nya memang bangai. Menurut ahli rekan-rekannya akun Imran saya, awak PA dari Pasir Laknatullah. Jadi abulenya na posting status muli. Abule kan happy terkadang. Happy-nya termasuk kesehatan bagi kita nyo. Kan? Ka di komentar bak status pribadi long kai pugah le pupu kai tu mena pegang gam ro. Hai. Ike kalau pugah orang gam yang kacok ke mak akah, PA yang kacok ke kah? KPA yang kacok ke keluarga kah? Hana kat hoba ke gidang dan hop ya partai-partai PA nya. KPA nya gam awak malik mamu kacok ke gidang dan hop ya. Pekem beuh bak Facebook tapi berjadi nah na perle mah. Nyok thalu berjadi nah. Nyamban le. Ating bener. Berat memang awak PA nya memang sebahagian zolim tahu re. Hai contoh lagi si Robert Rinaldi ya. Ka hanompu kayak semendruh kalage ate kayak semendruh ba. Ba status pribadi lum. Allah hai Robert Rinaldi. Akun Robert Rinaldi. Aleh puho. Getara re abah lam Facebook. Allah hai. Ibarat sana cid. Ha? Yuak timbak abul mantang tersimpan baik bau ya re wa le. Yuak timbak lim zaki manaf. Lagi ai pegah mantang ni pak mantang na lengkap ku rekam lom. Ha? Pih na truk lo ya timbak. Muzaki manaf diperintahkan tidoro urang yuak timbak abul Ha? Na di WA abul pak. Tapi hana truk. Muzakir manaf diperintahkan sidoro urang yuak timbak abul Mah na pegah nomor kadang ti ganto nomor tapi na yang pak. Hei muzakir manaf. Ka perintah juga anggota kah. I pegah le tigam nyan icage kali kejadian nyan buji pegah mati rote abul wah ya timbak. Nya ikem abul na katuri kah cage birun. Mati le. Nya bekali. Pukah merasakan baik ka kengkeng ke PA. Wei. Balik mamu dari mana? Perintahkan anu wah kah timbak ke. Boh. Macam menteng. Bahwa kah memang haram jaratan. Bak status pribadi gop kayaknya. Hanok teke ke. Bit berat zolim awak PA yang sebagian. Haram